Yo, sa gen la guys, sa ka fet nek preske pa gen tan, sa fe mwen ba met apil video sou channel la. E nan de dom nan nou ap gade la, son Walmart, yo fe krele pou mwen travay la den. So, mwen men lan pil guys, mwen men lan pil, ap precious la, mwen vin lage la den, aske ya pay bien, tout bay sa yo. So, mwen men lan pil. Guys, te just vle salye nou e pi pou mdi nou ki Freddy a pete boudaneg boy isi ya, ouan. Freddy nan boudaneg, si nou mba lage video, se pa paske mba pense ak fe sa, tank pa gen guys, ouan, paske pa gen tan men. E mrive boy isi ya men, an pil monte deson, paske pa gen tan men guys. Mkoman se pose mkoun yam bral travay, tet fret. Pal mette video sou nou guys preske chak jou, ouwan. E pi, bon, jan moutre nou an tout sa nan ap gade la, tout building, sa se building Walmart. E, se nan Walmart mbal travay. E pi, mwen pote plis bagay pou nou guys, ok? Si nye kesyon, kite kesyon, jan ap gade la wè, tout piye boa komanse ap jete fey, paske Freddy a komanse rive. Ouwan, gade sa. Tout komanse ap jete fey. Nan mwa deson nak pou alrive la, nej pou al komanse ap tombe, paske yo gen tan anonse sa, tout moun prepare kor yo. Pou lan ki gen la men, bon, gen plis bagay pou mbale avek nou guys, ap pale sa sou lot video ke mgen pou mlage, just mdevle update, sa fe mlage ti bagay sa tout kout. Big up pou nou guys, si mgen kesyon, kite kesyon, nap pale, alright. Sa fèm bal reme travay sa an pil guys. Gan pil bon li bel li nan bel ti kote men, ouwan. Bel kote men. Mwen mèm se den ki reme bel kote an pil guys. Bel kote, bel building vay sa rade. Bel building. Wan moutre nou devan. Wan bel kote. Mwen sa an pil ji. Building an fas. Sa se not building an fas, building mwen bal travay la. Ouwan. Moutre nou tout ba yo net kote mbal travay, nou wal gen kote lmen net guys, eh? Respect. Well, nan building sa mbal travay, Tyson. Nan mzi nou an majorite pi yo bo a komanse ap jete fey. Aske bo yose a kon sa li depi we. Nan tan sa oye, Freddy entre. Nej wal va reforme. De kon sa li. Ok. Ok, koun yon bal prentre mbal lakay mwen. Ouwan. Bal prentre mbal lakay mwen. Men mwen kon lot si job ma fe, ouwan. Mwen kon job ki vreman cool guys. Mba jem pale nou deli. Son job online, ouwan. Koto ka fe bon ti l'ajon. Sou li, pendant se tan ki ou rive etazini ou gen papye. Ba sa yo. Ti fason ka fe l'ajon san aucun problem, ouwan tamjou lan. Sou ou gen papye pou travay. Mwen mga sa dje, tout papye mwen gen tan sot si. So, respect guys. Mwen al frape kif. Mwen sa de jambal prentre guys, nap pale. Gen gen tap pase kitem la, iten yon ale la. Nan oblije ten lot la kap vini la pou mal pran. Pe ya bel guys. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way